ole rapchung channel min lo thlir saka min lo ngai thak sak thin tu te in zawa in chibai le vek ule tuna chuan Isua Thihnaa a Mawhphurtute upa sang chuan a vui te in a ziak hi kan ngai thla ho ve le thung don ani re thei te lalpa tuntuma kan ngai tu atan chuan re thei te lalpa ti hi lo thlang ve thung ila pathian thu hi zau taka chandam na kong hon ani a milian le mite hausa le re thei thliar ani chuang lova ma se kong zaw ni rualin kong zim ni na chin a om le tlat boka pola chuan ani chumi zong zong chandam tu ani a ring tu te chandam tu ani deuh ber mai ti ina lo soya timothe athon khat bungli chang som mi zong zong chandam tu ni tu ra thi ni ma sela aringa piang ti ani le a aring du lo tu chu a chandam chuang don lo ti na alo ni le a ti chuan Isuan kanta na kong alo ruat sa chu ma ni in ring lova ama Isua zok rin rola nei le ata ni tura in pek chu ni ta a keima akal lo chu tu ma pa hne nan thleng lowang ati a lalpa dan chu zom zok tura lalpa hne na thunhuai rol taka in pha hniama ama hne na in pum pek tu chu ama ring tu ani thei chawani hei hi rilru a re theite in ngai tlom engma nilova in hria te chau lo chuan lalpa hi an rin du thin lo wangin lalpa Isua hi re theite lalpa ti a hlo bika nei zo le hausa in ngai khosa thei tu ma dang ngai lova in hria chuan pathian hi an pa du ngai lova re thei ngoi ngoi ma ni ading zo lo von tur zong te chawin Isua hi von ngai an ti thin ani thupuana Isua in larna mutu zo hana chuan lo de ke ko shan hne na tharau thu soi a soi dan chuan ka hausa a sum ka nga a engma ka ta cham love iti awang le nang mi re thei khongai thak pachia mitdel saruak chu ini ti in hriat lo wangin ilo hausak theinan rang ka chak mai ati thiang hlimte puan isin theinan le I saruak za mo chu alan lo nan puan warte I mu theinan I mita hnoya mit na hlote ka hne na mi leiturin ka ro na che thupuan bung thum chang som pasari lo di ke ko shan po hi hausa tok anti a sumte po nga tokin an in ngai ni inalanga taksa thila nei tok takte hi in mu chhuate pathian ngai na te po hi nei ahar le ani Isuan an ma ni adu lo ni lovin apan tu te lam zok hi apoimo thina ama Isua chuan tu po asoma michia re thei le hausa million te thleibi ka nei lo ma se amamo tu le pandu tu chu mi re thei an nitlat bokani tin le lama chuan re thei han ti hi rilru a re thei te chu an enga thole vanram anta ani si a ti a lal Isua soi hi Bible le lim then khata chuan thlarawa an pachhiat zia in hriate ti te po in soi ani ome taksa a re thei deuh po thlarawa pachhiat na shelo a om thei thowa re thei hrim hrim rilru lama Isua pandu na nei chuang lo tan chuan re thei te lalpa ti hi ani chuang lowang mi hausa po a rilru lama re thei in ti na neya tharau lam pachhia ni a in hriat tlat chuan khang te tan khan lalpa ani zelani mase kan hausak na hian nge pathian min pantira kan re thei na hian ti ila kan taksalama po kan re thei na hian ti hi atam jok chan na chu ani arin om chu Isua kan pandu na chan jok chu adik arin om bok ani solan Davida tha tum ave lai khan Davida chu adulam pu ka abiru a chuta omlai chuan mi ten ama anpana chuta Davida pantu te chu mang anga piang te leibat neya piang te lungni lo na neya piang te a hne na ankal khom Samuel pakhat na bungsom ni pani chang khat le chang ni lal Davida hi Isua nen te khin ani thina Davida hne na anmamo soile thil thlen tu te hi mire thei mi hnuai hnung din munading te anni hetiang hian Isua chu mimang angte leibat neite khovela lung oina nei to lo te tlan khom na ni a ama in engkim ane wangin ama chubel tla kani in re thei ten an hria a Davida hne na mi an tlan khoma a hne na an om angin Isua hne na po hian tlan khomin an om chil thin ani
khovel hi setana ti du da na tuarin evile adama bo chiat na atang khan alo om to a mishing ti du da na te setana salni na te atanga she om nan na satak kan tuara mishing te om dan tura lalpa lo ruat chu ani na angin om lovin akal kholo zota a launa muna khovel hi omin ralti reng rengin alo om to ani ti chuan chu ni chuan turin lal Isua chu tir ani thu Isaya bung somruk pakhat thu a te kan hmu a thuthlung hluyami le atharami lakchhawn hi lotar langta ila thunhoi rolte hna chanchin tha hril tura lalpan hriak mi thi awangin lalpa pathian tharau ka chunga om ani chuan thinlunglung chhiate tuam tur le salte hna chuana thu sei turte lalpa lung oi kum thu le kan pathian phubalak ni thu sei turte lungai zong zong thamuan turte vot aya pangpar thi hruite lungai aya hlimna hriakte nguina tharau aya fakna silfente an hne na peka zai o na lungaya omte tan ruat turte in mitirani Isaya bung somruk pakhat changza pathum lukalak chhon hi lotar lang le ila riang vai ten he na chanchin tha hril tura mi ruat awangin lalpa tharau chu kachung a om ani chuan salte hne na chuana thu le mit delte hne na mit war nei le na thu sei turte ti du da tuarte chhuah tir tur thu te lalpa lung oi kum thu sei turte in mitirani luka bungli chang som pariat le som pakwa heta hian Isua lokal chan a soi chu aron tar lang changa thunhoi rol le riang vai mir thei bel tur po shelo ti ila adik thei tho ome thinlung lung chhia salte setana salte tin mishing le mishing inti du da na te thleng po in a huap tir thayang mitang te setanan aphuar be te tin lung inatang mishing le mishing inrem lo na le swal thil ti awanga lung in tan thleng po in huap tir ta ila tin khovel har sat na le boina le setana ti lungai te zong zong te thamuan tu tura lokalani a lalpan an tharau a chandam to awanga alung oi tak tho hril tura Isua hi lokal ani khovela rongbol tu pol tam takin Isua na tho an chhun zom na chu mi te hne na an tharau chandam na tho ba ka an tak satana mason na le an mamo pek te hi ni a tin ram khat chunga inti du da na le din mun in chen lote heng siam that na te biak da na mo pi pudan thalo laka zalen na kong dapa mi te thamuan na tur siam le dap sak chu tunlai rongbol na in akentel ani ta zelani lal Isua mangai na in ronga bola ama Isua ang boka keini aring tu te po in kan ti tur chu mite te le mimol zok te damlo na tuara room mek le thaphan na mun indo na rama omte hne na an thamuan na tura chanchin tha le mishing te inkara in shet thiam ton na nei tir te hi ring tu rong bol na le setana boy ta chwa zalen tirna nungcha te thleng po a an zalen na tura thok turin lalpan akowani adu taka asyam le athan te hi lalpan amangaya chan chua hi atum ani a an ri theina atanga chanchin tha an lo mu ve theinan le an ri theina atanga thamuan na le hlimna an lo nei theinan chomdo la tran puya rongbol turin ri theite hilalpan angai poimo a chu tak chu tirko pola te po hian an rongbol na a po hian an ngai poimo hle ani ri theite kan hriat reng chau an du chu tak chu ti kan tum tlat reng thina ni ati hial galatia bung ni changsom tin zakopa chuan mir theite hi khovela chanche chang ni ma sela rinna a hausa theyan ni e pathian po in hausa turin adu thu alo soiboka ka unau du takte u ngai te u pathianin he khovel thila ri theite hi rinna a hausa turle ama mangai tu te hne na atiam ram chu lua tura te aruat lovem ni nangni zongin mir theite chu in timwal pho ta zo kani mi hausa te chu ati du da tu che ule ro rel na ina nuk lut thin tu che u an nilom ni zakopa bung ni changa le changruk pathian hi mir theite tantu mir thei lam tang ani a mir theite hi angai sakin akhongai em ti bible hian kan hmu ani korinthon ni
bung kwa chang kwa a chuan ring tu na tho asoi na a asem dara re thei te hne na ape a fel na chu kum khwa in a om reng mir thei te hne na thil pe ka pathian alom em ti alangani pola rong bol hun lai bokin akaya ramle makedonia ramami po in jerusalem khwa a mithiang hlim te zinga mir thei te tan sum an tho thu te kan mu bokani rombung som panga chang somni paruk mir thei hne chhe tu chu asiam tu hne chhe ani ti in solomon a thofinga chuan alo soi boka mir thei te a hian lalpa a omani thuthung hluya solomon a thofinga phei hi chuan ril ru le tharau lam kher po asoi lang lova re thei hrim hrim hne chhe po hi adu lova pathian asiam tu an sia emaw shelo emaw lampo asoi lem lo mir thei hi atan tuk mayem ni ati theiani tin he khovel po hian minun tha le mangai na nei mir thei ngai sak mi le enkol pe mi te hi chu kan lalpa po hian an khovel khosak na thila hian angai saka annun akal tuanga van nei na andonga in le lo tha le an tha le chong thlengin a hmui ngil tir thin ni te in a chhut theiani heng mi te berte chunga in ti chu ka chunga ti in ni a heng mi te berte chunga ti lo chu ka chunga ti lo ti ang hialin a soi ni kha chu wangin pathian hi mir thei te a hian a in lara mir thei te hne na a oma pathian mu kan du chuan mir thei kan mu le kan ngai da na tang hian pathian kan mu thei ani zako pachuan pathian biak dan dik asoi hi lotar lang ila kan pathian le pa mit mu a sa kho biak dan thiang lim le swal tel lo chu hei hi ani fasha le mei thai te an she om laia kan le khovel bol hlo kai lowa in siam thin hi zako pa bung khat chang somni pasari Israel fa te hne na po khan pathianin mir thei te ngai sakha asoi jing hle ani tin chanpual engemaw an nei ve theinan po thil ati sak thina tin Israel te kha an boi nei te chunga po nun rong lo turati an ni fowa mir thei te chunga hian lalpa mit afuna sa hle ani tin he khovela chanchin tha shil ani na apia nga khan mi hausa te lam le lal le million lam ain mir thei jok te khan an bo deuh zela khovela mi beidong te hian lal Isua pannan an re theina le lungai na hi an hmang thina ni re thei te lalpa ti lo rual ani lo Mizoram ngei po chanchin tha alo thlenin mi khosa thei le lal te ain mir thei jok ten chanchin tha chu an loma an bo a chu chanchin tha a chuan an loma khovela re thei ma se hlim takin an om thei pha thina ni lal Isua khovela alo kal lai po khan an ramaro rel tu le khosa thei le million te ai chuan michia dai kil karami le mitlom jok ten an lo bo na sa jok ani tin tharau lama an pachia zia in ria miswal tak tak khovel dana chuan ti hlum tlak le khwa ata no chwa tlak le mi hur le miswal te khan Isua chu an panani tharau lama an pachiat na chu tharawin ati hausa ta thina ama mangai turin asiam thar thina ni chanchin thadong tu te hi million le mi hausa te hi han ni tam deuh sela chu he kan India rama ngei po hiam chanchin tha chu adar chak deuh te hi arin oma mi hausa te hi chu an huwa an sa a heta huwa ati hi hu hang te po an ti boke tin milar te hi chu an huwa ana in ngong po anei zau thei deuh emaw ati theya mir thei hi chu tu ma ngai san an ni lo wang hian kouri atu har deuem ni ati thei ma se khovel thila mi beidong le chanchaw thil danga muan na dap tum tan lo chuan chanchin tha hi an mufu in an ril ru a du omin alang si lo isuan kan thu soi tu in nge ring isaya bung somnga pathuma ati ang mai khan khovela mi beidong lo tan le khovel hi in nga na tla ka ngai le khovel hi nuam la ti le nom chen tur nei te tan chuan Isua Krista cross kong hi chu adu om lo thina khovel hi top mai tur po a laring lo le top tur po angai lo tan chuan Isua pandu hi a har thina ni chu wangin Isua pandu tu te chu mir thei te engma ni lo
sil le fen nei lo ei le bar tur po nei zo lo te hi an ni thin ani khovela in nga na tur chuan tlak po nei lo mundang zong chu triau du pani ti a hlaphua tu in asoi anga Isua chau lungpui ngeta neitu te hi mire thei bel tur nei lo te an ni tlat si ani tin kan mihring pian phung shim shim hi ani hlom kan taksa a hrisela a chaklai chuan khovel thil lamatlana ol kan titlang puini ma se kan taksa a hrisel lova natnate kan mimal le chung kwa a kan han to devin lalpa lam kan hnai sam deuh nge ringtu nia in soi to po hi kan zalen na kan mang thiam lo min ti buai tu le har sat na engemo kan to lo chuan lalpa kan hlat le mai thin hlaphua tu in hlau om kan to lai chawin kan thaphan mang an lain ama kan thele si thin chu mai chu atok love ati hi kan ni na ani thin ani then khat chuan pathian thu te Isua lo kal le thu soite heng te po hi mir theite in hnem na mai ang lekin an ngai hialani anti ang hian mir theite in hnem na chu ani ngei renga hlaphua tu chuan kan omna lei in room na hi thiat ma sela chatuan in tur kan tan abua sei ni rithei fa te kan hlim ve nan alo ti a rithei fa te hlim na chu Isua Krista chuani a ani hna chuan ringtu in ro chan che thei lo chu anei ani heta hian Isua ringtu chuan khomun nget anei lova kholo lo om tur chu azong zo kani heprai bung som pathum chang som pali he khovela rual ban lo na le rual pol phak lo na mi te anga nun nom na konga te le khovel mi te mal som na don ang dong phak lovin ring tu chu re thein thlaphangin lungai ma se chatuan khowar kholo la om tur be sei na nung thlir tu te chu lungai te u lom ru intan ro puina ni chu a hnai to e lomin izayang u kan lalber kan nga chu alokal do ne ringtu leya ri theite in hnem na hi atak takin ala theng don ani he khovela hian lalpa ta na annun tak tak mang tu te chu har sat na in an lalpa rong bol na awangin a hmuak thina leilom na antan avul ve phak lo kholo la om tur wana khian anrin na in nga na chu oma chuta chuan choi moina an la jok don ani leihi lalpa ring tu te ro puina tur ani lo hla in kan ro puina tur eng ang nge ala lang ri love ati angin he khovel hi chu setana hote ro puina ram ani polate in nga na tak tak po kha mita mu ngai lo benga hriat ngai lo mihring ril ru alut ngai lo pathianin a hmangai tu te tan abuat sai thlir tu apiang te chu ti angin ring tu thliram chu khovel pia lam ram ani America rama missionary pakhat chu kum engamaza chanchin tha wa vai puin athang bo ve a ti chuan a omnaram America rama chuan ho turin a insiama America athen ni tak chuan America ram president po chu azin a ho ve ni alo ni a America ram president chu lo lomin sarkar hroi tu te chuan lai puinen an lo loma an lo hmuak ro pui hle maya chu missionary chu a in ngai to a lalpa tan kum engamazat alo thok ve to a asura sanwaya luchum ban chum huamin alo thok ve a tuma lo choi moi tu an lo om lova aril ru ana hle maya chutianga aril ru a in ngai to a alung oi lo deuh lai chuan aril ru a tiang hian thucha adong ta a e khai hreom timata che America president chu aram alo thenga aro pui thei ang berin lompo an lo lo mang chu aro pui na ram ani a nangpo iram tak tak jok ilo thlen huna chuan hei ai na sa hian kan lo choi moi don che alom ti in hei hi ring tu te he khovela ama mi te ami hriat te lalpan a chan na tur chu ani reng ani lalpa ring tu te chuan wana in kuta saklo chatuana om tur pathian hne ta in ro pui tak kan ne ni pola chuan Isua chu au thom nen ro pui takin alo kal le ngei dona ro pui takin to tro dri nen heng alo kal le na tur thu ro pui tak hian lo in thamwan ton turin ati ani
Thessalonica thon khat bungli chang som pariat Isua Thihnaa Mawhphurtute an soite Isua Thihnaa Mawhphurtute apu thei Bible kan hmu thei le thusil tu le hlaphua tu te thuzia ka kan hmu a te heng te hi alo langa chung chu helai bunga hian lu chilani ang pakhatna Judaïs kariota ani hi zirtir som le pahnih te zinga mi ani ti kan sia a ama Isua ngei po in nangni som le pahnih te hi keima than in nilom ni in zinga mi pakhat diabola ani le ngal veinen ati a lal Isua hian iskariota chunga diabola alu awangin iskariota chu diabola ti in asoi hiala petera po kha setan ka hnunga kalro ati maya setana ati na chan chu setana du dan atrom puiwang ani le maya tin juda chanchin johana soi kan hriat le dan chu marin hriak rim tui to tak aron kena Isua ke bula aso ke chungchanga khanani a juda ngai dan ani lova he hriak rim tui hi shala mir theite hne na pek jok om ti in asoya he athu soi hi johana chuan mir thei akhongai wanga ti ani lo ruk ru ani a tangka ip akola achunga da chu alak thin wang zo kani ti in aziaka atira hi chuan judaril ru hi zirtir dang te po hian an hria sa bik mel lemlo hresa ni sela chuan atum ang hian thil ati theidonem ni ti angai to theya lai kho nu a johana hian ziak ani awang hian a chanchin hi a hriat chian nu a ziak ani awangin hetiang thu hi asoi thei mai jok ni in a chui theiani lal Isuan mihring fapa man tir tu chung apike chu mihring chu piang lo jok sela ata na thatur ti angte po in alo soya tin samzia ka chuan tiang hian kan hmu boka ani ka thian kom ngei karin tak ka chang ei pui ngei chuan ake artui ka chunga alekta juda hi ahming hi thuthlung hluya chuan amimal hmingin aman tir tu tur ani thu achuang lo ma se aman tir tu tur an om thu chu sama hian alo langa ka thian kom ngei karin tak ti in aziak hiala zanria na nong an kil tum po in lal Isua hian juda hi aveilama a thut tir hiala soi ani Isua hian juda hi aman tir tu tur ani a helok lowem ni ti samzia ka shillok na atang hi chuan angai theya ka thian kom ngei karin tak tia a inzia wangin tin tangka koltu atan po a an mirin tok ni om te po in arin theya an mamo thil te po leitura an ti thin ni te po in a hriat thei ko ran thila po hian sum koltu chu mirin om taka kan ngai chu an ni du tlang poya mirin hlel om sa a kan ngai chu tuman kan koltir ngai lo heti ani rualin mirin om lo hi koltir pal chu a om fo bok henga hian ka han soi chua tum jok chu juda hi aman tir tu tur ani le azia hi Isua le azir tir te hian an lo shelok lovem ni ti hi tin le lama aziak ve ka tang chuan aman tir tu tur hi a shelok thovem ni ati thei bok ka than te chu ka sia nima sela chu chu ka chang ei tu in ake artui alekta ti pathian le khatho kha alo then theina turani Isua hi mishing fam kim pathian fam kim ani awangin thil engkim sia ni na zia le mishing ni na atrom na a hriat lo nei ve anga alan na a om ve fo bok alo kal le tur thu kha an zo tum khan pa chau lo chuan alo kal hun tur ni le dar an hriat lo thu kha asoi ni kha a shelo der emaw a hril that du lowa chuan tin ama a thil ka soi han soi non le lok du na kaneya Isua zirtir johana hian Judaïs kariota ruk ru a apu chungchanga hian thudik chu ani nge yang ti ring ila ma se ahmalama Isua anzui hodal dal lai kha chuan a hremai bik lo ni in soina oma hei hi adik karinga Isua thi atanga kumsom sari emodaya azi ani awangin thil omdan sang sang a hriat fi hnu a hetianga a khosa zia hi pu theita chau po a angani mishing hi thil ngai bel ching kan ni a thil omdan kan chu tatanga thil ngai bela thil chui kira rindan siam chi po kan ni a kan rindan te po hi dik thei mai te oma ama a kan hriat me si lo a hnu a kan han chu ta
thil ngai bela thil dik thei dika kan hmu te a om thin ani kawhran upa pakhat chu a kawhrana a omna te chuan an fak em a fak po a fak om reng ani Presbyterian kawhran committee peng sang sanga po ni na anei sang hle maya upadang po in ani na chu an vuan phak lo ramthar lam ni se asul suma sapola alo tel boka an kawhrana chuan kawhran mi puite han en kol le han chon chai thiam berani thala in an faka kawhran meichhia in an faka amimal ang po in mi fak a hlo ani presbytery le biala po apuipa ani thu le hla a po thu thiam hla thiam ani ram alo buaya aizol an pan sung sunga ani po in apan veta a ma se aizola chuan rin lo tak main tu pola emaw a om tadai maya pol mu mal lutuk po ani lo ani le ngala heta hian ka thu soitum afia theinan ka hantar langani hepa hi an om na lama rong a bol lai khan tu soi chiatna diklo taka mual phawa an pu na atong po anglo a ko hran om na ten an ko hran tan tha a an ngaya du taka an than ve choni a ma se pol danga tu pola emaw a om ta ka khan ama nun ton ma a an la hmu le an ngai to ngai lo kha soitur an handap ta a chu tiang mi chu khamilai po khan ni in ka reng ani chu tiang khatiang ati emaw a soidana ti emaw a hun lai soitur hремia lo po khan soina tur handap ta ka chuan thil hi alo om thei ve mai boxi a chu tiang chu ni in ka reng ani ti tongkam te alo chuak thin ani hei hian rin om tluan chhuah lo apoizia atilang theya tin kan te khin na ber zo ka chu thil hi a hun lai thil kan hriat lo thil thalo mi in atona an chanchin chuikir kan chinga ni thei om kan dap le hno thin dan te ka soina ani tuna pastor emaw upa emaw evangelist te po hi thataka om tluang lai hi an sul nu kan chut pe lawang ama ero chu thil sual lo dai chia sela chu chu ta po chuan chu tiang khatiang chu ma na po ka hria a kamirin zong hi ani lo renga ti ang chia thil ti le hno ngai tu ana man le hi thil ol tak ani du ani hei hi kan jep le lok do a mihring ril ru om dan ani a ma se pathian thu taka ngai tu ana dik taka thil chhut po adik thei thawani juda a hi Isua ti hluma a om theina tura man ro poimo chi khatatan ani hi he hmuna hian alo zuang lut ta a man tir tu om angai si a bible lo soilok ani bok nen ama hi akut thak tu ani vewang hian soitel lo thei lo ani nalai a omani Isua a ho tu pa po hian a ho hle ti a hriat theya chu mihring fapa man tir tu chung chu apik piang lo zok hial sela ti in asoi swal diabola atanga chuak nima se swal man ro alo tang hna hian tongkam na tak asoi pha ani ole Isua man tira thiam lo chan tira ni na man ro chu juda hi ani ve nge ani ti alanga hlapua tu te po in juda an ma ashruai dera man tir tumin ti te in hla an phua boka juda a hi awan duai hle Isua amantir tang hian nuwa mati thei to lova mathai zia ka chuan pui thiam lal te hne na akala thil ka ti swale mi thiam thi sen ka mantir na poisa somthum chu lakir le ro ti inadila pui thiam te chuan an pom lo wangin juda iskari o te chuan poisa chu paya mun danga awa in oklum ta ani ati a hetiang hian juda iskari o te chanchin chu alo top ta a ebi bruce an iskari o te chanchin a soidan chuan thilten om tak ti turin suala thoa ma se aswal na te atwar zo lo na ril ru chuan a thatna atilangani ti in ajak thung mathai zia ka chuan juda iskari o ta poisa pai lu chu thisen manani a tholom bo mada athian lo wangin poi thiam lal te chuan mi khwal te phum na tur mun leinan man ani an soi thu kan hmu ani tirko te thil ti a chuan juda iskari o ta chuan chu sum chuan mun pakhat aleya chuta chuan bok khupin atla a alaya apuak ke a aril zong a chuak vek te asoi hei hian ma ni a in ti hlum ngei ani zia atilang
ma ni a in oklum ani theya mun sanga tanga zuang tha athita po ani mai thei bok Juda Iskariot thi dan chung chang TTI 18 mafat chuan danglam deuh zo ka soile dan chu Juda Iskariot pum chu alo puara apuak ke a aril te alo chuak ti in rap thak takin a letlinga RVS po in a hnuai lam shilfiana a hele lindan hi adika apom soidan pakhat omle chu papia sa soidan apollination alak TTI 18 shilfiana a chuan Juda Iskariot chuan natna chikhat aveya chu chuan atak sapum pui rel konga po lenglo khopin ativunga Doctor ten khoya nge amita omti po an hriat lo khopin alu po avung veka ataksa atangin tholung te an lo chuaka athi thlengin natna rap thak takatuara arima chiat emawangin athi na hmun po tuman an tlo du lo ati a akumenas ave thung chuan Juda Iskariot chu relin achila abung moka athi ti inaziak Juda Iskariot chu mitinin alalpa man tirtu ani an hriat awangin athi dan po arap thak thei angberin an soibel zela anunung bera chuam Italy hlaphua tu dante chuan Juda Iskariot chu shemhmun hnuai nungber pakwana a atla ti in alo phua hialani Juda Iskariot hi atira tanga miswal pakhat anga ngai mai chu kan ti dik bik hau lawang Bible tello thuziak danga achung chang tlema zong langte chu maktakani a arap ho pathian le khabu a chuan Juda Iskariot nau panlai thu hriat theiani chuta an soidan chuan Juda Iskariot chu anau panlain achunga ramhuai oma Isua nen an in hmu a Juda chuan Isua aneka chu vele Isua chuan Juda ko chunga ramhuai chu uidum angin anna chuak ta ti inaziaka William Bardia zirtir som pahnih te chanchin translate Reverend H ngur ngaka Isua chu mishing swala atluka wangin mantirin alo omani ti kan hriat apoimo ani Mawhphurtute Isua Thihnaa a pilata Pontia pilatan nasatakin atuar tira khenbe in a oma athi a phumin a oma achunga tarlan hi apostol te thurinami ani ti kan hre thei ome kan Christian hlabu a po number zanga somnga pakhatna a da ani a number palina a chuan tirani a pilata hi German Bible thiam te chuan Mayans literatus son ani a aswala wangin shemnan Roma anthona Roma po tual thana ain nam hnoi le awangin Pontius Syria Silia le Palestine chungaro rel tu hnena thon ani le a Pontius hnuaya omlai hian namkol tak pakhat a hne sakawangin Pontius Pilatus ti ming apetani in an chhutani hun engem hnu a Rome Emperor Tiberius at chuan Judai ram governor pangana atan edi somni parukhan arwatta ani Pilata hian anupui hruain Judai rama hian alokal nge ni in Bible in min record sak ani Pilata ro re lai hian thunei na ani governor ani na thunei na hi asang le ani ome thunei na top full control authority aneya sipai sanga vela nei bok mishing nun na le thi na chunga thunei na neya Sanhedrin ten thitura anrel to po adu chuan achhuat thei bokani puithiam lal berpo ama ruat turati ani bok temple le sumlut le chuak a control boka sumzong zong akol saka kutni ahman atan chau ape chuak thin Pilatami zia hi Juda Bible scholar lar tak Plato chuan hetiang hian a soi mikhir tak lebruk le tham na ngai na chapo diklo taka tharum tho ching nun rong doi zeple mi tha poitilo voitam tak athunei na sang tak diklo taka ahman thina wangin Juda tele Pilata hi an in muthiam lo thin Thihnaa po athen pha reng thinani ti ina soi Judai ram alo thena tanga ni rei lo te a sipai headquarters Caesarea omchu Jerusalem a aron swan pheya Rome Emperor Tiberius alim
Tiberias alim tenen Juda te khopui thiang lim Jerusalem an ron lut rup tamaya Juda te chuan thi mai in pein milim chu khopui thiang lim atanga lakiang turin an nge na governor lang te chuan an pumpel ram thina atopa niruk nu a kaisai lama an suan pheile ta a rangkachak khopui Tiberias ale Pontia Pilata pathian te ming chuan na po chu Rome Emperor ne na ngin na awmawangin Pilata chen na in Jerusalem zai on tlanga tangin Kaisari a temple milembiak in chunga da turin Tiberias an thu aron peta ane Apostol te thurin Judairam optu a Pilata atan lai hian lal Isua khovela alo kala ronga bol lai hun le thitura achung thu an rel hun hi alo in nanga Juda te hian Mosia dan somba ka pathianin Mosia manga dana siam zong zomtum an ni a hei hi pathian nam thlan te kai hruaina na ai kuptara matanga hruai chuak tu pathian Jehovah thupek an zom nge tur kha ani a lal Isua khovela alo kal lai khan Juda ho pathian biak dan le thilti dan diklo hi lal Isuan aron soi sel na sathin le ani hei hi Juda nam thlan ten an hua a ti hlum hial an du thin ani ma se an dana chuan tual tha athiang si lo tual that su ti kha an dan ani a tual an tha chuan a that tu chu tha ve turani mit aya mit ha aya ha ti angin in tha theina ti hlum theina chu Pilata kota chau a om si Pilata hian thu pe sela chu tual tha theina khopa thu nei na nei ani awangin Pilata thu chuak an nga ka tual tha na thu pek rom sipai ho kota peturin an norani ama a kan mu to angin Pilata thu nei na hi asang le a thi le dam na thu a thu top nei tu ni a lal Isua hi aswal na amulova chwa thei dan tur hi adap ve na sa hle ti po alanga he mi kumpo hian Pilata hian kut ni amitang chwa thei na anei ti sia in Isua hi chwa andu le du lo azota ma se Isua chu chwa andu si lova baraba helna awanga lung intang nen an buk nyal thina ma se chwa sak andu si lova adu chuan chwa thei chuani a ma se Juda ten Kaisara thian ani na ban sak tur zongin an beile si a chu ngai ngam lovin Isua chu cross a khen be turin apeta a cross a khen be tur apek ta ka chuan Pilata hi Isua khen be le ti hlum chung changa Mawhphurtute angai ani ve lo thei lowani Isua chung chang thu ngai tu ani chung changa Pilata tongkam Pilata report an ti chu an chhuah dan a then lo tar lang ila Juda ten kut an man ur sun ni a te an ti du zong ani fochin Nazareth Isua thi tur thu au pui ve in khopui chu mi pui au thomin a khat vela kamitir chuan temple sumpo mi pui ko khom nan a mang ti in min sila lauthon omin azwal kai zela rom sipai ho tu pakhat chu za lo taka cheksol ani suryaram optu hne na ke akal sipai zale sakor chung chuang sipai atam thei ang ber kadila arem tilo khopui helkara sipai sang hlui vei khat lek nen malhle in ka in sia ani boina lo chuak met tura chaklo lutuk du than tur voucher engma nei lo kani a do ngot mai ti lo chu Isua chu an manta a an hruai tu ten an lo hril to angin ro rel na hmun lama chuan hlau tur engma om lo ti an sia a ke chuan an helna te chu ka haider ngot mai ni to play theilova avin kheng betro an ti a chuti hun lai chuan Isua bein Paul pathum an tang ruala pakhat na chuan Heroda Paul an ni a pahni na chuan Sadukai Paul te an ni heng Paul ni te helna hian chan pahni aneya Nazareth mi hi an hua a rom hong kolba hi rit an ti boka rom lalber lem chuang puanzar flekte zar chunga Jerusalem khopui thiang lima alu na awangin hemi hlim chhong hian Thihnaa phu diklo na ka khoya
chuti chung po chuan mun thiang lim inza saklo na chu sualte zo ka an ngai theilo lung oilo na dang a om chunga an sum le pai chu temple sum then khat mangin wantlang mi pui man turin in then khat sak karota karot na chu an musita tin Isua beitu pol thum na chu farisai te anni farisai te hi chechama Isua melma a insiam te anni a sarkar an poisalova tin Nazareth mi in kumthum lai chung khoya po akalna pianga nataka asoi sel thina te chu tuar harsa akalna apianga nataka asoi sel thin na te chu tuar harsa anti ani anma ni howa thil ti tur chuan chaklo le do izeplutuk ni in sadukai le heroda polten an soi sel na chu an pompui ve a party pathum ba ka hian thu oi lo na le boina in a hrin chhuwa te ti pun lun tuma helna siam tura in pe reng thin poisak nei lo atlaran zong ngota chedu te an omboka chung ho te siam that tum chu kamo phurna ani boka Isua chu pui thiam lal ma a an hruaya kaifa chuan din hmun hangte inza na dan poisa in alung intang chu ka hne na a hantira a thiam lo na tele thitlak ani na nem nge sak be sein pui thiam lal hne na chuan Isua chu Galilee mi ani a Heroda thunei na chung chanchin te ani awangin chumi lama chuan kaltir ro kaloti a Heroda hne na chuan an hruaita a lal vervek Heroda po chuan din hmun hniam zo kading ani na thuziak te nen Isua chu kaisara ai o tu keima hne na aron tir le ta a kalal in chuan kulpui lak mel aput huaya mit khapkar tinin mi hel ho chu anlo tam tial tiala Jerusalem chu Nazareth tlang te atangin mi puin an khat mura Judaram chunga mi zongjong khopuya an local khom vek nimai o mani gaul mi manlai friends nupuya kaneya til lo thleng turte mulokin a insoya trapchungin ka kebula alo tluthora kanena film khurro khami kha khoisu athiang hlim si a manjan khan in larna ka mu a tuichunga te akala thli thachunga chuangin athoka thlipui le dila sanga hne na te thu asoya ngaite engkimin athu an oi kidron tlanga tuiluang hum chu thisenin alo luanga kaisara lim te chu nampum pui chimi na tur alo ni a lal in ban mum tlar thluwa te chu anlo om to lova ni chu nula thiang hlim mai khu na a khu anga khu in thana lusunin alo oma khai pilat Thihnaa in achanga che inupui ta o na che hi ngai thala rom ro rel tu te an chedon chu arap thla kani kaisara mai thuar vel chu arap thla kani ati a heta thuar hi chuar te po ati theye heti hun la hian mi pui ri na tuar zo lovin sailung war chhuat chu a room ani ringot mai Nazareth mi chu ka hne na an han hruaya ke chuan ro rel na mun chu ka pana rang takin min veng tu chuan min zui thwaya ring takin mi pui te hne na chuan enge in phut ka han ti tuara Nazareth mi ti hlum an ti a enge ati swal ka ti a pathian a soichha temple chat tur thu a hrilok Juda telal Mesia pathian fapa a in ti a rom ro rel na in chutiang swal na chu Thihnaa tlinga arwat lo kati a kheng betro mi pui te chuan chol lo lekin an ti a mi pui sahul thin ur out thoma chuan lal in chu alung phum lamin a ngi ngani mi pui na satakara chuan mi pakhat chu thiang ka kin alanga Nazareth mi chu ani za ngai na nei lo ho ati du da tu te thin urna ata ama ahum tura ka beidan tam tak athona ni nu in ti dan pakhat heti hun lai taka anun hum him theina tura thilla om chun ni akarin karil ru alo chuak chuan ka han beinon le a hetiang kut ni hian an dan angin mitang pakhat an chhuwa tir thina Isua hi kel swal phurtu ni ve a kalbo tira chhuwa turin karotta a ma se Isua chu
khen be turani an titlata an dan nen a inrem lo wangin an chet danin mole mal anei lovani ti ka hrele a dan bo chhia tuma ni khat ni lenga chongei ma lo chuan achunga ro rel na thu ti tluk thei ani lo thutluk na chu san hedrin rem ti ani turani ti tele ro rel na pissa a president ming thuti tluk dan ja na a chuan achuang turani ti te poi khoi tuma achung thu rel thluk ni in ti hlum dan ani lo boka thiam lo chan tirani tu ka athu buai pum pui chu san hedrin polin an thlir non turani a chu chau po alani lo an dan ang chuan mitang chu puan zar nen ro rel na in kong ka bula din tir turani a chuti chung chuan sakor chunga chuangin kalkonga hlalo deuh tlan kwal velin dan bo chetu minga thilti swal athu hretu te mingle ama lam hoya thu soi thei reng an om emaw an au pui vel turani tin mitang po chuan ti hlum na tur konga hruaya ni hun thlengin ro rel na lama tumthum kirle theina dan an neya thil thar eng emaw a in chan him theina turin soi tura nei phot chuan ti te ka hril veka heng tran mun zong zong te hian ka beya an dan te an za an in pha hniama an lo nem jok be seina awangin nima sela kheng betro ti in an aw reng mai tin Isua chu vuak turin thu ka pe a an lung oi thei be seina wang ani le a ma se hei hian an thin ati urzual sawa chumi hnu a mai hunin tui kalak tira mai hun hi chaw tol ani mipui awvel ma a chuan kut kasila chuti chung chuan ka ro rel na a chuan Nazareth Isuan Thihnaa khop swal engma atilo ti in ka awa nima se enga ma min ngai lovani heng miswal ho hian anun na ani an phut chu khotlang thila buai phili na a hian voi engma za chu mipui thin urte chu kalo hmuto thina he mi chunga thin urna hi chu hante khin om reng kala sengai lo shem mun bial sang sanga tharau sual zong zong te chu Jerusalema an lo fuan khom ani nge yange ti tlak hialani mipui te chu kalin an lang lova ro rel na in kong kabula tanga zai on tlang thlengin chhum lo chat lovin an inzial zutin livirin avir kwal pui thil lang dul angin an langa tre tuara khek vela kuk ruain chutianga beng chen na chu dor pui hmuna emaw penonia heltuma po hriat alani ngai lo thlasik thim hmul angin khua athim tiala Julius Caesar ro puya thini ang mai khan chu chang ani lo March ni som pangani ani a keya bial helai ro rel tu lani zel hian ko omna in ban mum ngenga kadin lain min ti bahla tu kholo thimle heng ram huai te teras tena swalna nei lo Nazareth mi ti hlumna hmuna an hruai lai te chu kachik chiang vela Jerusalem chuan achunga mipui te chu mithi voina lam kong ka pui kaltlang Zenonika kong lama achak chuak zota a keile ka vela mi te chu hnuchhia kan ni a kholum wap sur na le ngoina in min tuam vela min veng tu te chu kalvaria an kalve a sipai zaho tu chu thunei na kengin thupek zomtir turin akal boka keima chawin ka oma karil ru a chuan chuti laia thil lo thleng chu mihring lam ain pathian lam ani zawk ti in min hrilani Golgotha lama tanga thom ring tak rihul hul chu hriatani a thi thei benga langai thlak ngai lo ril runat na top khok thom ri chu thlibeng zongin a hriat phaka chhumdum chu temple chhip zum chunga alo hniam thlatual tuala khopui chu khu na puana khu ang mai alo ni a chutiang thil rap thak tak chu chin chhia na te an nile vanami ten an hmu a Dionysius Areopagi upa chuan khovel siam tu in nge tuara khovel pum puya thing thonin a om ta jok khovel pum pui a thing thonin a om ta jok ti in a awan ti heng leilung mel tri bai om taka alo lan chung hian ai kupta chuan hnuaya chuan nasatakin lirang hinga mi te chuan an hlau ema zuda pui thu zual te phei chu an phuhlum thel ani chutiang thil alo re chuan zuda putar mithiam belthazar anti chu
thi in an char an ti lungai wanga thi nge ani a hlau top khok lutuk ti hriat ani lo Nazareth mi thian nget takani an ti zanven khatna hma devin kabula kapuan ban lai ka the thlannoka Golgotha kong ka pui lama chuan ka chuk thata a in thoina te chu pe felvek ani to a mi pui te po in lam an lo thleng to a an tri hle hlom maya ngui takin ngoi rengin le beidong takin an ngui ngwai hloma an thil to chuan arapin an ngai ati thalo em ani kasipai hotlem lusun chunga min kalpel tu te po ka hmu a puanzar flek khai tu phei chuan anu puilem chin chhia na bel chu alung chiat entirnan akhua tin juda sipai then khatte chuan thumak pui ka hriat thiam lo te chu an phun puya midang te chuan pathian ten thilmak then khat manga rommi te ati thai fo thin thu te an chak chuak vela acha chuan mi pa le hmeichhia te an ding khoma kalvari tlang lam chu an hoi kira chelo chang lovin thilmak then khat dang mu mai be seite an ni hloma ngoi takin in ngai tu achungin in lama chuan ka ho ve ta a kailon ra ka han kai chho che chuan ra ka a te chuan Nazareth mi thi sen te chu alo lakaya chuti lai chuan putar pakhat soidu em nei ni om tak helo kala nung lama chuan rom sipai then khat mitui parol treu te ka mu boka putar chu ka kebula alo tlu a lungche em in trapta a chutianga putar lungche taka traphan mu chuan thin anangei mai ka thin lung chu lung chiat na ina khat ngala namdang ni ma ila kan trap za ani e dik tak chuan chu mini chuan mipui om khom ka hmu thei te nen mitui atling luau tlang reng mai ani chutianga rilruhan in lumlet thut mai chu kalatok ngai lo ama mantir tu te le hral tu te a hek tu te le kheng betro ti tu te zong chu ui chuang doi taka anrel zol ang main anrel ru zol hlom tamaya an ha te chu thei thurin ati timta ani e Isua Thihnaa thole na le omshan na thu azir tir ti ka soi to a chutiang tak ani phut chuan heng mi pui na sataka tangte hian an in thliar nge yang Pontia Pilatan Claudius sibai abuke tun nai loka khan mi pakhat achung thu keima ngein ka ngai to achan chin hril tur chekaneya zuda ho te hi I sik na awangin anma ni le anma ni an in tuar tirani hi an sual na nge yawangin an thla te chunga po rorel na hlau om tak to tur an in mabak tir alo ni si a hetiang hi an lo ni a masanga tang to in an pi pu ten an pathianin ami thiang lim lalber ming putur dik tak chu wana tangin alaron tir don ani ti in thu an lo hrilok diam to a leichunga nge hian nula thiang lim pai tirin alaron kal tir don ani ti in thu an lo hrilok diam to nge si a chu Judai ram governor kani lai hian alo kalta a middel te tiwara phar te ti thiang lima zeng te atidama mi ko chunga ta ram huai te na chuakin mithi te kai thowa tin thipui te haure in tuifon chunga kelongin akala tin thil makdang tam tak ati lai an muboka juda mi pui te chuan pathian fapa ani anti a ma se juda pui thiamlal te chuan ani chuan ichika dot thu a hek na siamin ka hne na an han hruaya ke chuan an thu te chu zomin ka wa a an du anga an ti turin an hne na ka peta a ani chu an kheng beta an phum ta a ven tu sipai te chu than an ven tir ta a atuk thum tu ka sipai ten an ven lain alo thole ta a hei hian juda te ril ru chhia chu ati so sang zwal ta a sipai te chu tangka pe in arwang chu azir tir ten an rubowani ti ang cheu ti in an thema sipai chu an tangka chu lama se thil lo thleng thu chu an ngoi bo pui thei si lova alo tho an hmu thu le juda te hne na tanga tangka an lak thu te chu an puang zar zo ta zoka heng thu te hi iro puina ma a ka han thlenani e chutiro chuan mi then khatten dot thu an lo hril mayang che a tin dangin juda te dot thu chu ilo oi mai thei si a
pileta hian ani na ro pui tak tak le thunei na thi le dam thu a hial nei ma se aril ru a thil hriat te chu tran chuak zo lovin Isua chu thi turin a thunei na mangin sipai te hne na apeta he hun khir tak atong hi awan duai ati thei bokang ole tikhan episode khatna tan chuan lo du tok le tari ila min ngai thak sakawangin kaloma episode ni na min lo ngai thak sak le theu don nia